Mwiri wa mutumia uria wathikirwo na mahitia iturine ria Rugusha guku ni mwena wa Runyenjes kaunti ya Embu ni uthikoretio kurumirira itua ria igoti. Mutigaire Lydia Mbere kuma ituraine ria Kathera athikirwo thutha wa mutukano wa meri uria wahanikire mosheri-ini ya Tenri ku mwena ucio wa Embu. Ru family ya Lydia yugite ati thutha wa gukora mwiri utari wao mosheri muthenya wa mathiko na thutha ucio kumenya kuria arathikirwo mathire igoti-ini niguo kuheo rutha rwa guthikuria mwendwa wao. Riu family no irauga ati muthenya wa mathiko ni ugubangwo thutha wa gucokia mwiri ucio moshari-ini. Turaukite ni undu wa kurumiriria mwiri wa susu wetu wetagwa Lydia Mbere njeru tondu twathie mochari igoro turathire twakorereria mwiri uria wi mochari teke wikuo so tukirerwo mwiri wake uthikitwo kundu gwetagwa Rugusha tuna nikio tukire umuthi ni undu ni turathire gotire na twabegwa kutonda niketha tukeru turumiririe runa nitwa mwiri no wathikuru na twa confirm mwiri ni wake no wa Lydia Mbere turenda kumucokia mochari kuria Tenri niketha tucokeru na kuria muci twambirie kupanga ringi muthenya wa mathiko.